TS Storyverse, isoko y'ubumenyi, amakuru acukumbuye ndetse n'agezweho. TS Storyverse, murisanga. Bakunzi ba TS Storyverse, nongeye kubaramutsa mbaha ikaze ku muyoboro wacu kandi wanyu wa TS Storyverse, aho nje kubagezaho amakuru agezweho ubu ku isi, amakuru ari gucishikana mu binyamakuru, mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Mbere yuko dukomeza rero, nagira ngo musabe wowe utarakora subscribe ukandeho, hanyuma tujye tubasha kubana umunsi ku wundi tukugezaho amakuru agezweho. Reka duhere ku nkuru. Ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB cyashyize ku rukuta rwayo rwa X, aho cyagize kiti RIB yafashe udutsiko tw'abantu 9 n'abayobozi batwo bakurikiranyweho ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi no kujyamo, gukoresha inyandiko mpimbano no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Aba bafashwe hashingiye ku iperereza RIB yakoze nyuma yo kwakira ibirego bitandukanye, aho ababibaga amafaranga abantu babashukishije kugura ibyo bise imbuto z'igihingwa cyitwa quinoa, kandi ari uburo basize irangi ry'umukara. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera na Kicukiro, mu gihe dosiye yabo yakozwe yohererezwa ubushinjacyaha. RIB irashimira inzego zose ndetse n'abantu bagize uruhare kugira ngo aba bantu bafatwe. RIB irongera kwibutsa kandi abantu bose bafite umugambi yo gukora ibyaha nk'ibyo kuyereka kuko itazahwema kubarwanya. Murumva rero ko abatubuzi babaye benshi, kandi abatubuzi bagenda bahinduranya uburyo babikoramo. Tujye tureba neza, dushishoze, turebe niba ibyo turi guhabwa tutari kubihabwa n'abatekamutwe cyangwa se abiyitirira ko batanga ibintu bya nyabyo kandi mu by'ukuri atari ibya nyabyo. Kandi nyine nk'uko RIB ikomeza kwishimira abaturage, tukajya dutangira amakuru ku gihe kugira ngo aba bantu bose bigize abatekamutwe barwanywe. Indi nkuru rero nayo gucishikana ku mbuga nkoranyambaga ni yuko urugaga rw'abikorera mu Rwanda n'ubuyobozi bwa RDB baganiriye ku kuzakira inama ya Africa CEO Forum 2026 igiye kubera mu Rwanda ku nshuro ya 3 n'uburyo bwo kuzayibyaza umusaruro. Umuyobozi mukuru wa RDB Jean Guy Africa yeretse abikorera ko ari amahirwe akomeye kuri bo n'igihugu kwakira inama nk'iyo. Ku ruhande rw'umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda, Twagirumukiza François, yasabye abikorera kubyaza umusaruro aya mahirwe mu kwagura ubufatanye n'imikoranire no kwagura amasoko y'ibyo bakora. Urumva ko rero mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, urwego rw'abikorera cyangwa se urwego rw'abikorera mu Rwanda ndetse no muri Afurika, umva ko ruri kugenda rushyirwamo imbaraga kugira ngo rutere imbere. Indi nkuru yari harijyanye n'ibicuruzwa ku masoko ni yuko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom yasabye abacuruzi bo mu Rwanda kutazamura ibiciro by'ibicuruzwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bitwaje izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Mu kiganiro na Radio TV10 cyabaye kuri uyu wa 21 Mata, umunyabanga uhoraho muri iyi minisiteri Antoine Marie Kajangwe yasobanuye ko impamvu igiciro cya mazutu kitongeye kuzamurwa mu Rwanda ari uko leta ishaka korohereza abaturage kuko ari ikoreshwa cyane. Bivuze ngo rero abacuruzi baragirwa inama yo kutazamura ibiciro uko bishakiye, ngo nuko bitwaje ngo nuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byahenze. Abaturage rero namwe muramenye bataza kubahenda bitwaje ibyo ngibyo. Indi nkuru ihari rero dukesha ikinyamakuru Kigali Today ku rukuta rwacyo rwa X cyagize kiti umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ishami ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika washimiye ubuyobozi bw'agace ka King County gaherereye muri Leta ya Washington ku cyemezo cy'uko tariki 7 Mata buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ibuka USA yatangaje ko icyo cyemezo kigaragaza ko ubuyobozi bw'ako gace bushyize imbere guharanira ukuri n'ubutabera no guha icyubahiro abazize Jenoside ndetse no gutera ingabo mu bitugu abarokotse.
Indi nkuru yari hari ni yuko Depite Joe Wilson uhagarariye South Carolina mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi guhagarika ibitero ku Banyamulenge. Nyuma y'uko kwa 20 Mata 2026 Abanyamulenge barenga 4,000 bahuriye mu mujyi wa Washington muri Amerika mu myigaragambyo yamagana ibitero bene wabo batuye muri komini Minembwe no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugabwaho n'ingabo za RDC, iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwari irimo iyo mu ihuriro Wazalendo. Numva ko nabo nubwo bari mu mahanga Abanyamulenge baterengagije abagenzi babo bari gupfira muri Kivu y'Amajyepfo bicwa na Leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi n'indi mitwe yitwaje intwaro. Izindi nkuru rero zihari nizo umusaza n'umukecuru bashyizwe mu gitabo kijyamo abantu bakoze ibikorwa by'ibitangaza. Umusaza rero yitwa Dr. Howard Tucker washyizwe mu gitabo cy'abanyaduhigo cya Guinness World Record nyuma y'uko ari umuganga wamaze igihe kinini muri uwo mwuga kurusha abandi ku isi kuko yakomeje akazi kugeza ku myaka 103. Akazi rero yakoraga nk'inzobere mu by'indwara z'imitsi ibizwi nka neurologist mu ndimi z'amahanga mbere y'uko yitaba Imana kwa 22 Ukuboza 2025. Undi rero umukecuru we n'umubikira ukuze kurusha abandi ku isi witwa Francis Dominique Piscatella kwa 20 Mata 2026 wujuje imyaka 113 y'amavuko. Uyu rero akaba yaravukiye mu muryango w'Abanyamerika ufite inkomoko y'Abataliyani ndetse yatangiye ubuzima bw'ubukira akiri muto ku myaka 17, aho yatangiriye mu muryango w'abihaye Imana witwa Dominican Sisters of Amityville, aho yamaze imyaka myinshi akorera kiliziya. Kwa 30 Mata 2025 nibwo yashyizwe mu gitabo cy'abanyaduhigo ku isi nk'umubikira ukuze kurusha abandi, nyuma y'uko undi mubikira wo muri Brazil wamurushaga imyaka apfuye afite imyaka 116. Mu buzima bwe bwose yabonye abapapa 10 batandukanye bayoboye Kiliziya Gatolika, ikintu kigaragaza igihe kirekire amaze ku isi n'impinduka nyinshi yabonye mu mateka. Umuntu wabashije kubona abapapa 10 ntabwo ari umuntu woroheje, none akaba agejeje imyaka 113. Ibi rero bikaba bitanga icyizere ko imyaka yo kubaho igenda irushaho kuzamuka ku kigereranyo cyo hejuru, aho abantu bageza mu myaka 100 ngo kandi bariya nabo baramenyekanye. Hari n'abandi baba banabarusha imyaka baba batazwi cyangwa se baba batanibuka iyo babayeho. Reka rero tujye no mu gisata cya siporo, aho umutoza wa Etincelle FC Bizimana Abdul uzwi ku izina rya Bekeni yavuze ko nta gitangaza kiri mu gutsindwa na APR FC ndetse ko bidakwiye kubabaza abafana be kuko aribwo bwa mbere batsindiwe kuri Stade Umuganda. Ibi yabivuze nyuma y'umukino ubanza wa 1/2 cy'igikombe cy'amahoro. Etincelle FC yatsinzwe mu bitego 3-1 nyuma y'iminsi 3 gusa itsinze APR FC ibitego 2-1 muri shampiyona. Urumva ko rero igitinyiro APR FC yagiye ifite gahunda yo kwihimura, kaje bone bari bayikoze mu jisho bayikubita 2-1 bituma itakaza amanota 3 muri shampiyona. Urumva ko yagiye ifite umujinya n'uburakari bwinshi bwo kwihimura, birangiye itsinze 3-1. Reka turebe ko Etincelle yazagira guhurutya nayo ikaba iraje yayigaritse i Kigali. Reka tubitega amaso. Indi nkuru rero ihari ni y'amakipe akomeje kwandagazwa hariya ku mugabane w'i Burayi, aho Brighton Hove and Albion yatsinze Chelsea ibitego 3-0 umukino w'umunsi wa 34 wa Premier League wabaye ku wa kabiri. Chelsea The Blues imaze imikino 5 idatsinda itaninjiza igitego, iri ku mwanya wa 7 n'amanota 48, irushwa 2 na Brighton ya 6. Urumva ko rero abavandimwe bacu mu bururu nabo ntabwo bamerewe neza hari i Burayi, bakomeje kwandagazwa. Indi nkuru rero tutasigana yuko ikipe igeze gutwara igikombe cya Premier League mu mwaka wa 2015-2016 yavuye mu cyiciro cya kabiri ikamanuka ikajya mu cyiciro cya gatatu.
Nyuma y'uko rero ikipe ya Leicester City yari isanzwe iri mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza yasabwaga gutsinda Hull City ariko bikayinanira, amakipe yombi akanganya ibitego 2-2, bituma rero ihita imanuka ikajya mu cyiciro cya gatatu. Urumva ko nayo iri kugenda izimira gake gake buhoro buhoro rwose, ubona ko ubu yanagiye yazimiye. Bakunze rero ba TS Storyverse, naha dusubikiye amakuru y'uyu munsi, tubizeza ko turi kumwe namwe igihe cyose, kandi tunibutsa gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane kuri umuyoboro wa TS Storyverse. Komeze mugire ibihe byiza.